Apo Diyos, agyaman kami sa dinuman na suli na klubong yan mi. We are under one heaven. And from above you are watching. The Bible says, every good and every perfect gift is from above, from the Father of lights, and there is no shadow of turning. And so, dear Lord, wherever we are, aghaman nagpapada dagiti challenges, dagiti problems ng kami sang-sangwen, but altogether we have one Bible, we have one Holy Spirit that will guide us and comfort us, enlighten us along the way. At kas panangururay meeting, nganin iyaay ni Apo Jesucristo, panangala kada kami Apo Diyos. Help us to double time our efforts and labor of love ti panagserbi mi Apo keng ka, because that is your calling. Dati calling mi Apo Diyos nga naggapugan ka, our divine calling as your Christian, as your children. Bendisyon ng dati lesson nga ishare ko itang malem, in Jesus' name, Amen. I would like to speak to you this afternoon on the topic, the promises of God in our afflictions. The promises of God in our afflictions. Those are two serious words. Promises of God and affliction. Imagine a life, imagine ti biyag nga nakatadong affliction, ngem awan iti pagsadagam nga promises, uno pang namnamaam. And what makes the difference is the promises of the Lord. Amen. Now, affliction is a state of pain. Okay? Deti di agdama nga, affliction can be a state of pain. Okay? Or distress. No, distress ko na tayo kat daytoy DJ hamu-amot aramidem. You don't know what you are supposed to do. So you are confused and you are troubled. Grief. At damay sa nga kabsat ita nga nagpasina ni Sister Kathy, nagawid from Italy, you know, ngem she was hoping to see her mom dito Pipias, ngem na anat kay sa na-stuck isuna DJ Angeles, Pampanga yan ta airport. So she came home, ngem at the hospital ni Mother Nan, kat the other night, naamwan mi nga napanan iti sidong iti apo na tay. So they are grieving right now. So that is in a way affliction. Amin digito ket paset iti sangun tayo iti panagbiag kada iti agda mga lubong as Christians. And praise God, in heaven there will no more be afflictions. Amen. Are you glad? Awan tunti pain di langit, distress, no more grief, and no more misery. Misery is when you feel worthless. DJ feeling mo ti bagbagim ket awan serbin ti panagbiag. That is misery. You feel miserable about life. Awan serbin ti panagbiag, awan serbin iti aming addagen ka, you know, that's the only thing you can think about. So that is a state of affliction. A cause of mental or bodily pain, as sickness, panagsaksakit, that is also affliction. Loss, okay? Calamity, like the pandemic, or persecution because of your faith. So, as Christians, I would like for you to know how we can become strong in facing affliction. Kasi kailangan nga datayo natibker kayo mo lang kakabsat. Kuno alisto nga matulid, alisto nga kapoy. Deti ti masapul nga dakada tayo tibker. Kunana nga di Proverbs, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. So there is no Christian without adversities, di ba? Amin tayo the adversity tayo ti panagbiag. Isu nga kasapulan tayo iti enough strength. Now, where do we get this strength? Kasano tayo agbaling nga napigsa, nabilag, natibker, nga mangsaranget kadagiti sangsangun tayo nga parikot, problema, kan karit iti panagbiag. Where do we get strength? The secret is on the promises of God. Learn to stand on the promises of God. It is the source of our strength. Okay? Dito dapat maawatan tayo nga Christians.
dagiti karkari iti Apo, isuda iti paggapuan iti pigsa tayo. Isuda iti rason no apay nga agtibker tayo. Isuda iti mangidurun kada tayo kakabsat nga agpatpatuloy kalaksidan dagiti ado nga karit nga sangsangwentay iti panagbiag. So, nakita yu di pinaka summary point na deti lesson tayo. We all face affliction, adversity, mabaling nga dagiti ket personal, family, domestic, or it could be at work, it could be from the government, anyaman kakabsat. As Christians, we will always find strength to keep on going and to move forward because of the promises of our God. Now, how many of you can memorize Bible promises? Baliwak di sa lutsud ko. How many of you can memorize 5 Bible promises that you can claim? 5 Bible promises. Okay? Now, kadakay nga dayanta Zoom, can you type 1 Bible verse that you claim as a promise in your life? Itong Bible verse na ito is a game changer sa buhay mo. Marami kang pagsubok, marami kang trial, but you found strength on these promises of the Lord. Can you type? Sige ma'am, mangi-type kay man. Ore may isa lang kakabsat. Okay? So I will read that to everyone. Tignan natin kung anong Bible promise. Pag sinabi kong Bible promise, bersikulo sa Bible na ito yung nagbibigay lakas sa iyo, nagbibigay ng rason para magpatuloy ka and to move forward in your faith. So let's wait. O, kita mo Joseph, doon dan iti nag-type. Wala pa? Awampay. Sige, let's wait. Oo. Dakay dita sanctuary, can you shout? Is your audio open? Can you give me one, anyone, just shout your answer. One Bible promise that gives you strength to keep on going. Anyone? From the sanctuary. Alam nyo, itong tanong na ito should make you realize now na, aba, pambihira. Pagka ako pala ay tinanong ng harap-harapan, wala pala akong maisagot. Kaya palang hina-hina ko. No wonder you are weak. No wonder you are easily taken advantage of the devil because you are not set. Awan yan ta system mo nga the DJ Bible promise nga panglaban mo dago. So, okay, maybe mabainti da duma, but go ahead. Okay, we have one from Sister Luisa. Jeremiah 33:3, call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Very good. That's a good promise. Ang promise doon, I will answer thee. So, you will keep on praying. Ni Tita Teresa, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amen. Amen. Sister Mary Vic, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Anymore? Oh, that is nice. Kita nyo? So, these are promises that can give you strength. Kumbaga, they give you reason to move forward. Uri kas nagdandanag ka, mabutbutin ka, agkapkapoy ka, ngam gapo ka digito, iso mangidurungking ka nga, ag-move forward. Kasi, jay promise ti Apo ti kaduame, iso ti target mo. Okay? We have one from the sanctuary, Philippians 4:6 and 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, that's a promise, which passeth all understanding, shall keep your heart. From Tita Grace, Isaiah 40:31, yes, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. So you have reason to be strong every day and to hope that every day you can be strong to face anything because God renews our strength. Amen. Okay? Let me add to your list 10 Bible promises to your affliction. Sangapulo. So I want you to write this now, not only on your notebooks, but on your Bible. If you can, isulat nyo sa Bible nyo so that every time you open your Bible, you can turn to these Bible promises. Okay? God's promises in our afflictions. Number 1, God's promise, brighter days. Wow. Brighter days. Okay? Psalms 30 verse number 5.
For his anger endureth but a moment, but in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Praise God. Okay? So, David had experienced the pain of God's discipline. Gaputa ni David, nag-disobey kini Apo Diyos, series of disobedience dito. Agsasaruno, dito pinag-disobey na ni Apo, kaya't sinaplit ti Apo isuna, narikna na ti anger ni Apo Diyos, taimparik na ti Apo nga sin di inubra na kat God is holy, but God wanted to restore David. So during the time of discipline, kalano anak kat mababaot, he was weeping. Agsangsangit. Okay? Kuna na nga rod kat DJ bed na kat nagbali na water bed. It may not be literally, but ganun katindi yung kanyang hagulhol at iyak dahil sa kanyang nararamdaman. He expressed his sadness or his grief, his pain through tears. But he said, weeping may endure for a night. Ada hope na Agpat naglang deto yung kunana. Into no umay tibigat at danton itiragsak. Joy cometh in the morning. So if you apply that in your life, kat di pa nagbiag mo ita, kat it may seem like dark or uncertain. No dark ko nam ngamin kat dete magnaka itirabi kat hamo makita at dalam mo. So you don't know what you are doing, you are groping kuna tayo aya. Agkarkara pa, hamo kasano nga ta, ana nga ta pagpatpatinggan na digitoy. So, God's promise is that is just a season. Like day and night. It will not always be night. Day will always come after the night. Okay? So, there will be brighter days. There will be brighter days. Always believe that. Kasla kumadeta church stay, dita haway kakabsat during the problem, permi nga kasla rabi, it was night time. Amen. It was difficult for everyone. It was tough. It was tough days. Those were tough days. Those were difficult days. Those were sad days. But praise the Lord, brighter days have come and brighter days are still to come. You see? Oh, iso nga madaydayaw ti Apo kakabsat. Nagbayag iti problema. Umay tumutlaeng iti panaglungaw. Malungawan tay tumulaeng. Okay? Kas na kumano naglugang kat barko kat for several hours kat adaka dating nga tao aw makitam nga land. Awan pulos makitam nga trees. Uno, anything that symbolizes dry land. Puro waters all around you. So kas lang you feel ano kahit ko sa unan that hey no kuma melancholic no kuma ano kahit ko sa unan no kuma melancholic feeling kakabsat kaladete naglidayan puro matlatta dandanom ti makitkitan. Oo. But the boat is moving and soon enough you will see the land. So God has promised brighter days. Number 2. Okay? Not only that, I want to add to your collection, God's promise in our affliction. Number 2 is deliverance. Deliverance. Okay? No deliverance ko na tayo kakabsat. Panangilasat. Oo, panangilasat. It means that the Lord will bring us out from it. Psalms 34:19. Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Apo nagpindas deta nga promise ang kakabsat. You better familiarize that. Many are the afflictions of the righteous. So ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, yun yung righteous, ay they will suffer many affliction. No many hanla nga ado, different kinds. You will encounter different kinds of problems in your life, as many people do. But as Christians, what will God do to us? The Lord delivereth him out of them all. It is a quote.
if God brings us to it, no ti Apo, ket impalubos na nga mapasamak di kita nga bambanag, He will bring us through it. Amen. He will bring us through it. So no ti Apo, intulok na nga mapasamak di gitoy, iti biyag tayo, kabailan na, ket ilasat na tayo matlaeng kadigitoy, nga panubok iti panagbiag. Oo. You see? Iso nga awang Kristiyano nga na dumalan iti affliction. Oh. Napintas deti nga kari iti Apo, deliverance. Amen. Kala digita dayanta Afghanistan itagat they are seeking for deliverance. Oh. Kakaasid nga mapan agkalkanamyat iti eroplano. Orila naregreg ti daduma. Tapno lang ti kastagat they will have an exit from Afghanistan kabuteng da kakabsat digiti Taliban. You see, so they are seeking refuge. Itatay kat nakitak DJ nakalugan ti bus nga puro ladies nga kwa. They are working on robots kunana ka. And they are being taken into Saudi Arabia sa DJ that time. Oo. So, apo nung nakalugang ka di aeroplano, anya nga ragsak mo. Aya, no daga di case digiti Afghan, nakalugang ka ti aeroplano, uri na plus pastar mo na. Oh, dure man po yung nakatakder kalatat 10 hours ditan. Oh, ha? Ay kat mayat latta na, at least kat you are already delivered. So, that tayo kakabsa, take that feeling. Take that feeling in your situation right now. Hanggang mga nakalugan, aeroplano ita, ngam adda ka iti Apo. Kat ilasat na ka from danger. Ilasat na ka from harm. Deliverance. So ano, da ka iti sitwasyon itatanga nakadadanag, guno kasla makapadanag. Kat kunam Apo, amok nga hanak baybayan, kat ilasat nak iti daytoy nga parigot. That's number 2. Number 3, God's promise in our affliction, divine support. Divine support. It's good na mayroong suporta galing sa mga kaibigan, galing sa mga kamag-anak, suporta galing sa mga malapit sa atin. But there is nothing like the support that comes from the Lord. Psalms 55:22 is the verse. Okay? Psalms 55:22. Cast thy burdens upon the Lord. What will the Lord do? He shall sustain thee. Nagpindas dito word nga sustain. That is support. He shall never suffer the righteous to be moved. So we are told to give our burdens to the Lord. Ano ti promise ti Apo? Divine support. Kat deta nga promise kakabsat, that is absolute. You see? Itatagat ko ni Governor diti Ilocos Norte, ano't mabilang ita, last week, di August 15, in request na dita IATF, tapnon ma-ECQ kumati si bubukol nga Ilocos Norte. Ket I believe napintas kuma no we are just talking about di panangpok sa ti COVID panang lower down iti numbers nagiti makob COVID. So for that matter alone, ECQ is a solution. But the problem is, to aping nga nagrinantan ti IATF. Do you know why? No dadamdamag yun kakabsat. Irason no aping nga nagrinan ti IATF is simply awang budget nga para ayuda. There is no budget. There is no support. Eget no in ECQ, iti Ilocos Norte, just like last year, obligadot government nga mangted di ayuda. Obligadot government nga mangted iti kanen iti tattao. So, awan day nga budget, iso nga na inapprovean ti IATF. Kaya nagtinag nga localized. Meaning, every LGU, through the leadership of the mayor, has the prerogative to customize their ECQ, Localized Enhanced Community Quarantine. Customized. Isungahan nagpapada kakabsat. At dadadigiti na panami nga LGU nga handa kasi sitaan.
Nakatugaw mo lata digiti ko adama digiti LG yung nga paraan da ka papanan nyo sir kunada. So conforme, di ba? Ada digiti LG yung nga bawal iti ag-exercise yan tarwar nga ag-jogging. Adama digiti LG yung nga okay lang, di ba pa nag-exercise. But bottom line, awan iti ayuda. Nga magyaman tayo ta kadatay nga anak iti apo. Okay? The Lord will provide divine support. So deta ti dapat inanamaam. Ket kunam apo, amok nga narigat man digito ipagpaspasarak ita, nadagsen digito nga problema, ngem amok nga sika iti tumulong kadagami. Sika iti mangsikkad kadagami tapno saan kami nga matuwang ken saan kami nga matulid. Sikkadan na kati apo. Oh, amen. Divine support. Okay, number 4. God's promise. Comfort of His presence. The comfort of His presence. Di pa nakikada iti apo. Oo. In Isaiah 43:2, look at this. When thou pass through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, these are all symbols of afflictions or problems, troubles in life. Thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Apay? Because the Lord will be with us. Kadwatay iti apo. Dasam di jay. O, adu digiti tao kakabsat nga ti reason nga agkapo isuna kat he feels nga may sana nga mangibakbaklay di problema na. Haang ka may sa. No Kristiyano ka, kadwam ti apo. Kat deta ti mangted, ti comforting ka. Deta ti mangted, iti cheering ka nga agpatpatuloy. Because you are not alone. Oh, comfort of His presence. 2 Corinthians chapter 1, verses 3-4. 2 Corinthians chapter 1, verses number 3. Aging gana ti verse number 4. Oh, anak ko na jay. Blessed be God. Okay? Even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation. Liwliwaan na tayo kadigiti, amin. Nga, rigat, uno karit, iti panagbiag, comfort of His presence. Number 5. Oh, deti na kami pintas nga kariti apo. All things work for the believer's good. Amen? Amen ba? All things work for the believer's good. Oh. Amoy ti may nga karigatan kakabsat nga overcome kat digitay failure tayo no kwa. Uno digitay disappointments. Oh, hanga sikat na pili. Oh, hanga sika iti na i-promote. Uno adda digiti nga natuloy nga planom. Adda digitay expectation mo nga napaay ka. So, how do you face this as a Christian? Anat strength mo nga face ka digito. Kala kung ano nag-exam ka kat hanggang nakapasa. Mas lakin ni Architect Romel. O, edi nag-take iso na ti board exam. Ti architecture. Kana nakapasa. Kat mabuting nga rumuar. Agsangsangit. O, kabigatan na kat tinawagak ta da kasaret. Dita lawag. Kunaket, Romel, kumusta ka? Agsangsangit ka pa lang. Kunaket, awanong pastor na ibusti luwakong kunana. Nasawan talaga nga. Sinangsangitan na di na pa nakapasata. Siyempre, adut sanggume. Mabaing ka ti tao, expectation, anak ko nagkaruba. Parang feeling mo sa sarili mo, nagnengnengak, nakaduldulduga, kape nga jak na ipasa. Parang gusto mong ipakita sa tao na hindi ka ganon. Pero in reality, DJ score mo, as lang people have a reason to think that ganon ka. Di ba? Oo. So, lahat yon tinotorture mo yung sarili mo sa mga negative thoughts na yan. Oo. So, as a Christian, where do you find strength to move forward in your faith and in serving the Lord? Nga, ma-overcome mo di kita.
Ay kat dayto ya kakabsat, Romans 8:28, all things work together at the purpose ti Apo. Oh. So kung naking kuha na, Romel, da kasarag itaw, may kasumurot, tapno may liwiliwag mo. Sige, sige, pastor, sige. O, di, urihang imbitado isuna, siyak nang imbitar. O, napanak di kasar, kinasar ko, tapos, siyempre, enjoy di Romel, nangan isuna, tungtungtung kami, tapos nagawid. O, medyo nailiwliwag na. Kung nakingkuha na, Romel, adalang ipakpakita ti Apo king ka. So, never mind what people think. Don't torture yourself with people's expectation or people's comment. Don't ever torture your mind. Kawawa ka lang. Hayaan mo yan. Lilipas. Alam mo, ang pagtingin, dito tilaglagi pa nyo observation. Observation, reality ti pa nagbiyak. Noon yaman ti pa nakita ti tao king kaita agbaliw to deta, that will change. So, awan serbi na dijay kung nakanya na. Basta't importante, maawatam, anya di purpose ni Apo. Imbaga na kanya, kung pastor, I was too self-confident. Hanggang ijay ka no gayam, kuwaga talaga nga, I will pass kung kunana, talaga nga, very confident. So, the Lord taught him humility and God dependence, panagdepende kina po Diyos. So, for the second time around, okay, mayat jay ko na, nag-take the board exam, agad nakaragragsak, hindi nakapasamulaan. You see? So nga, amin, di kita kakabsat, as a Christian, dumteng time nga talaga nga, di mo kaya trumwar, pero one of the verses that will give you strength to overcome and move forward is this Romans 8:28. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Number 6. Okay? Number 6. A glory in heaven. Okay? Oh. Kunan ni Tita Teresa. Oh, sabi niya, yes, Pastor, it's true because that is one reason I never tried again to take the exam for nursing licensure. Nag-take ka gayam ti nursing licensure, ididita. Well, so napaay ka. Lagat all things work together for good na ta amin. Adalat ta purpose ti Apo. Amen? Kasi hindi na COVID, kami kakabsat. Siyempre, tinangtad, kanyak ti strength, the purpose ti Apo dedo. Api ko ba maupayak? If God brought me to it, He will bring me out through it. He will bring us through it. Kaya nasa unagat yung panakte Apo ka deti nga sitwasyon kat ilasat naktumala ka deti nga ang ko kayat nga na ilasat nakti Apo nga hang ko nakita di purpose na deti nga problema ti panagbiag. Hang ko naarami di pagayatan na so di tayo kakabsat by the grace of God. Hang ko nga ipanak di kinatibker ko during that moment of trial ngam di grace can promise ti Apo iso tinangted iti challenge kada tayo. Okay, number 6. Okay, so napintas, dito ka kapsat, sabali ka dati nga Christian. Number 6, a glory in heaven. Glory in heaven. Oh, kasum deta, sufferings here, glories in heaven later. Oh, they die. Okay, so there is something to look forward to. Dito tinapintas ka. Something to look forward to. Something wonderful to look forward every day. At dati mabalin mo nga i-look forward nga, amen. Di ba? Amoy DJ feeling na DJ. Do you know the feeling of there is something you are looking forward to? Kasi di mapangkay dito US ka kabsa dagat Apo excited ka. Mapangat ka American. Something to look forward to. Di namin? Ngum di dakat tangarudan. Aglabas ti mga tawunan. 2 taon na, nanak ko na amount. Agawid tayo. Narigat maggamit di Amerika. But the feeling of something you look forward to. So as Christians, there is something we look forward to. 2 Corinthians 4:17. Nga, dating nakitkitaan tayo kakabsat is beyond our temporal life. For our light affliction. Okay? Nalagaan lang ka no? Which is but for a moment, temporal. It's temporary. Worketh for us, anat araramida na di langit, a far more exceeding and eternal weight of glory. You see that?
So, deti affliction tayo ti agdama is temporal, and in exchange, there will be an eternal weight of glory in heaven. Amen? Mayat ka ro, DJ Kristiyano ka, na-save ka, mapangkat langit, kat awan la pulos ti maisaritam nga parabor iti apo king ka, gapo ka digito nga afflictions iti panagbiag. So, kung ti bagim, well, dito lang sa lupa ito, wala na sa langit to, I will endure it because this is a part of my journey. Anyway, tisukat na mo't di langit, dito yung glory o reward. Kunana nga di James kat, I will give them the crown of life. Kunana. Number 7, nga promise ti Apo. Oh, I love this number 7. I like this verse. Sufficiency of divine grace. Sufficiency of divine grace. Okay? Ano ka na sa unti sufficiency? Makaumanay. Makaumdas. Umdas. Okay? Parabor. 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Oh. So, more afflictions, let afflictions come, but we have sufficient, we can expect sufficient grace from the Lord. Makaumanay, that will give us strength in our weakness. Oh. At ni Sir Berly Boreros, isot may isang millionaire giver ni Pastor BMA J. Santa Ana, J. Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Kat he started his business about 10 years ago, pharmaceutical products, with only 10,000 pesos as his capital. So, manot magatang ti 10,000. Adumo ta. But he started. At his business success is a wonderful story no business ti pagsasaritaan. No secular talk. Qualified iso na nga may interview kakabsat neta Bumbu Radio. Oo, ti Sabado. Yeah. Napintas kasi from 10,000 today, his net worth, the worth ng kakabsat, all, lahat, is now 60 million. Imagine, 60 million from 10,000 pesos capital of pharmaceutical products, after 10 years, 60 million. So, what a success din aming kakabsat. Pero, pag may mga speaking engagements ni Pastor Abante about cheerful giving, siyempre ipampanakil na cheerful giver ngamin dito. Iso nga bless ti Apo, bagbaga na nga ito, cheerful giver to, tignan nyo, nagsimula lang sa 10,000. Nung pumunta nga dito 3 years, 4 years ago, in Bagana dito church, kunana, ito, si Berly, nagsimula lang ng 10,000. Ngayon, yung kanyang company is already worth 30 million kung kunana. That was 4 years ago. Oo. Kat ipampanakil na kaputa cheerful giver. Dimteng ti time kakabsat nga DJ company na issue na idawit iti issue. Oo. So bumagsak. They lost some clients, distributors, and partners. Digite kakadwada kuma. Oo. So, this was a very difficult time for him. Kaya't, kunan ni Pastor Abante, sama ka sa akin, magpipreach ako. Opo, Pastor. Tapos, napanda di may isang church, malaking church, nagpreach si Pastor Abante. Bago mag-preach, kunan na, Berly, mag-testimony ka ng giving mamaya. Kunan ni Sir Berly. Parang sa isip-isip niya, kasano ka, testify ti cheerful giving, itagat ni. Di ba no cheerful giver ka, pagpapalain ka, mukhang ito, hindi naman pagpapala to. Bakit hinayaan ng Diyos na ma-engage, mairaman na iti issue? Tapos babagsak, I lost some clients. So, anat na pintas, DJ point
Anak napintas nga ibagak, nga kaslang mang-inspire, ti daduma maipanggap iti grace of cheerful giving. So sinabi niya yan. Sabi niya, Pastor, parang hindi buo yung aking loob na magsalita kasi looking at my situation, ano pong aking maipapatutuo na biyaya ng Diyos sa aking buhay? Amuit ko na ni Pastor Abante. Sabi niya, Burley, the grace of God is not only confined about success. The grace of God is also about sufferings. Amen. So nagbigay liwanag, nagpaiso aya. Kasi datay na daduma, tilang amutay ngamin nga kasla, biyaya kat, napromotak trabaho, pambihira, biyaya ng Panginoon. Adabalay kon, biyaya ng Panginoon. Adalugan na, biyaya ng Panginoon. Nagnatot sweldom siya, nagdoble pa, biyaya ng Panginoon. Ngam adot problema kat, hante agun uning kakabsat. Di ba? Kasi hantay amo nga ti biyaya ti amo tayo lang kami na biyaya ti apo kat dete DJ what we in our terms yun yung ating term, di ba? Mawatan nyo ko sa in our term, yun ang language natin pagdating sa grace ng Panginoon. So nalawlawagan ko na ko na nag-testimony. In baga na kakabsat, I started yung from 10,000 then umakyat pero ngayon talagang down na down, so we need your prayers and I know that the grace of God will see us through. So, prinsipasuan amoyo after 1 year, kimambiyo kakabsat. No kasano nga, DJ, nakarigrigat nga umululi, di bumaba kakabsat, kat salo permit ayas na. From 30 million today, his company is worth 60 million pesos. Daka mo nalpas, da nga patak derenan, 5-story nga building na. Kakabsat. 5-story, yan ta Manila. Imagine that. So, nakaimimbag iti Apo. Kaya kakabsat, deti grace ti Apo, hantay lang nga maibaga ka, digidye, term tayo nga blessing, promotion, good health, no di kat uray pa'y ada iti suffering. Iso nga, both ways kakabsat, biyaya pa rin ng Panginoon. Amen? Sufficiency of divine grace. Number 8, may kawalo kakabsat, a promise ti Apo in our affliction. Fellowship in Christ's suffering. Okay? Fellowship in Christ's suffering. Anak ka na son, dati fellowship in Christ's suffering. 1 Peter 4:12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Pastor, kahit nangasawon deta. Okay, ganito. No adda ka di Afghanistan itatta, partaker ka di mapaspasama ka parikot ijay. Tama? No awang ka Afghanistan, adda ka ta Hawaii, akat buy-buya, lang, you are not a partaker of what they are experiencing. So, gaputa data yu ti Apo kakabsat, and there is a war between good and evil. There is a war between truth and error, between God and the devil. Kat adata iti biyang iti Apo, partaker tayo, DJ nga pa ng attack ni Satan iti image ni Apo Diyos. So, we are partakers. As a part of Christ, gaputa data iti Apo, agtaktak derta iti Apo, hala nga gaputa, we are doctrinally right, but we are serving the Lord. So hala nga persecution because of our faith, but oppression because we are children of God. Iso nga, di mo madlaw nga, apay nga tada detay time nga emotionally, lagat some of you might feel this. Kala detay, mapampanunot mo latang, apay kastoy, di mapampanunot ko, aglilidayak latta, kada kastoy. We might say, well, maybe this is some physical factor, but at times kakabsat talaga ni Satanas kat umatak. So as a Christian, it's good to know nga this is just a spiritual attack of the enemy. Tapnon, no anyaman, maybe there are physical factors kuna tayo, hormonal kuna na ko ti babae. It may be hormonal kuna tayo, physical factor. But as a Christian, i-treat mo lang tagakabsat nga pa nang oppress ni kabusor kada tayo. Tapnon iti kasta,
at least as a Christian kat kunam apo, I will endure this. Kat amok nga tulungan na kami apo, this is a spiritual attack of the enemy to us. Ibilang yun at tagabsat. Everything, it may, kung natin mga physical, kalakada kami, na COVID kami. So, whoever may be the reason nga na COVID kam dito, kat no tilang ko ami kat blame game. Sika ngamin. No, di jelat ta kakabsat, we are all bitter here. Pero ti pampanunutan tayo latta, inopress na tayo ti kabusor. Kasi makita ni Satan nga pumimpintas dahil ti Ananias. So, nang aramid isunat game plan, tapno ma-disrupt, tapno medyo maapektaran. Pero nagpintas ti kariti abo. But thanks be to God which gave us the victory. So anat na pasamak. Dayjay nga sitwasyon kakabsat kat nagbalin laeng nga blessing pay kada tayo. At we were able to open a COVID hotline. Iso nga dapat as a Christian, adaking ka DJ nga panunot. Ma-realize mo akanayon deta nga deto ikat sakit, anyaman nakan alam nakan amin. Alagat ibilang tayo lata amin nga part iti panangopres ti kabusor kada tayo. Of course, sa baling nga banag dete nagkaroon tayo ti problema because of our negligence. Ngem uray pay adda DJ negligence part tayo ket umay digiti nga consequence ti panagbiag tayo. I-heighten ni Satan DJ tapno ti kastagat adda nga madadael tayo but praise the Lord. The Lord gives us victory. So partaker tayo. Okay? Medyo naunag sa unay DJ kakabsat nga doktrina nga I hope nga naawatan nyo DJ. Okay? Number 9. Deti number 9, binaliwak ka kapsat. Adakay ti medyo nakangag ka di previous lesson ko. I have changed number 9. Nga promise ti Apo, number 9 is solution. Number 9 is solution. Okay? Anak ka na sa unti solution. Sulbar. Amen? Now, there are many verses in the Bible kakabsat maipanggap ka dayta nga banag. But God is a God of solution. No solution ko na tayo, cure, remedy. God is a God of solution. In Genesis, makita yung kakabsat tayo the book of Genesis. Ikang kay timesa lang instance dito. Okay? In Genesis chapter number 3. Genesis chapter 3. Alright? Diba, dito yung pinangsulisog ni Satanas. Okay? I'm looking for that verse where it says, thou shalt bruise his head. Kunana. Verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ano dito yung pastor? This is a prophecy. Nga numampay ni Satan nagbalaygi. Di panangilan sana kini Apo Jesucristo. Ngem ni Apo Jesus, DJ nga panakailan sana, ti pabalik na kakabsat, DJ insubli na kadayjay, kat dakdak kila pukaw iti kabusor. Kumbaga, it became the solution to men's problem. So God is a God of solution. Rinimedyaran na ti basol, tapno ti tao, maliklikan na ti impyerno mapalangit, He gave His only begotten Son. Now, in Romans chapter 8, okay? Dito ti verse nga i-claim tayo. Kadito solution, ha? Romans chapter 8, verse number 32. Ayon. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Ano dito kakabsat? That is solution. Hello? Solution yan. Kat no naitid na ti anak na, nga solusyon ti kadaklan nga problema tayo, how shall he not with him also freely give us all things? Ano di all things? Including all solution to our problems. Amen ba? Mga kapatid, no naitid na di anak na, tapno solusyonan na, di problema tayo nga basol, kat hananto nga ta maitid, dagiti amin na banag, pakairamanan, dagiti amin na solusyon, dagiti bababasit nga parikot ken problema tayo. So ano, kararag ako namno ko, Apo, dakdaktil di problema nga sinolbar mo ti biag ko, iso di papangkot impyerno, sinolbar mo. Kat amok nga dito nga problema, basit king ka, Apo. Kat kas kunam ti Bible,
you will freely give us all things, including the solution to my problem right now. So, nanyaman na problema yung itakakabsat, at the solution iti apo. Bagay man ta kaabayo, at the solution ta problema ko nag. Amen? Okay? Last, number 10. May kasanga pulo kakabsat, nga promise ti apo, ministry to others. Amen. Oh, ministry to others. You see? No Christian will remain an attender in the church. Hantay lang agbaling nga attender. Agbalin tayo nga minister. Hello? Oh, we will not just become attender. We should become minister. Katapno agbalin tayo nga effective, good ministers, the Lord will train us in the school of affliction. Ti apo, ikabil na tayo, iti affliction, tapno ijay ti nga ag-eskwela. Ijay tayo nga masursuro, makita, maawatan, dagiti bambanag, iti biyag ti may sa Kristiyano, ti panangsaranget ka, dagiti nga problema, so that we can be able to minister others. 2 Corinthians 1:4, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen? Oh. So nga, kita nyo kakabsat, ti matured ken maususar nga Kristiyano, ket Kristiyano nga adu, dagiti kapadasan na iti panagbiag, nga nakita na ti parabor ti apo, napaneknekan na dagiti sa uti apo, dagita nga Kristiyano, maka-inspire iti biag na, maka-inspire ti pamati na, ken iti testimonyo na. Oh, agasin nyo kakabsat, kalakada kay dita itatagitan nyo amok ka ado dagiti parikot problema, krisis, ado dagiti baybayadan nyo, and yet, your commitment to the ministry of God, of course, nalpas daytang kakabsat nga it is a history that is worth nga maisto-istorya nga, wow, praise the Lord. Eket every year, hanadagas nga every year, nag-anniversary to, data church ta Claveria, kakabsat. Kat mabaling nga istoryaan nga may palpalagip nga, deti building tayo, agyaman tayo iti apo, ta gapo kadigiti kakabsat iti apo di Hawaii, ang mga dagayo iti nangi shoulder, amin naming kakabsat, ngam nagdakil kayo nga rason, ngayon ti apo, no apay nga nairugi, wano nadaan ni Pastor John iti tibker nga mangirugi, kat kunana, let's go for it, nga mangi-build ka DJ building project. You see, so out of affliction came a wonderful testimony. Deta kakabsat iti biyak iti Kristiyano. So, awan dapat iti lugar ti bitterness ti puso tayo. Antay dapat nga ma-discourage. Antay dapat nga complain. Maybe complain tarik nam itata apay apo. Bakit naman ganon? Apay kasto, anyamot ten. Antay dapat nga kasdeng ag-complain. No di kat agyaman tayo kat kuna tayo apo with these 10 promises. Agyaman na isudat mang pakalma ti puso. Isudat mang lawlawag ti panunot ko. Isudat mang titibker kanyak nga agpatpatuloy iti panagserbik kengka. Amen? I-review tayo. God's promises in our affliction. Next time nga agdamagag kada kayo, mangtid kayo man ti Bible verse, kat agin nun na kayo ito, tasangapulo de, ti kakabsat. Number 1, brighter days. Okay? Number 2, deliverance. Number 3, divine support. Number 4, comfort of His presence. Number 5, all things work for the believer's good. Number 6, a glory in heaven. Number 7, sufficiency of divine grace. Number 8, fellowship in Christ's sufferings. Number 9, solution. And number 10, ministry to others. Do you know what happens? Kita nyo deta Singapore kakabsat in the early 1960s. Hindi na isi na kakabsat iti Malaysia.
Fishing community lang deta Singapore kano idi. Yung adanalaing nga naggraduar iti law, ni Kuan Yew, with the passion to turn Singapore from a fishing community into a metropolis. Kitam itatagakabsat na Singapore kat namamayagpag. So, they kakabsat kat na intawan. How much more kada tayo nga da iti karkari iti apo. Amen? Okay. Let's pray. Lord, thank you so much. In times like this is the medicine for our troubled mind, for our discouraged heart, complaining spirit. Because you have a promise, Lord, at the paglawlawagan dagiti pasamak, brighter days. Ilasat na kami, Apo. Tulungan na kami, sikadam dagiti takyag mi tapnon di kasasang kamatuang. Kantig presensyam kadwada ka, Apo. And your promise that all things work together for good. And that in heaven there is a great glory. And that you will provide sufficient grace for us. Kandigiti, Apo, makita mi, because we are in you, marik namin ti panang oppressed ti kabusor kada kami. Kat hanga digito yung problema ti rason quit kami iti panagserbiging ka. At atakaran na kam lang ni Satanas, Apo. And that, Lord, you have solution to all our problems. Naitid mo ti anak mo ni Apo Jesus to solve our greatest problem. Anyan to lakit din, digiti babatit na problema. Masolusyon am amin digiti, Apo. And that you will make us able, effective minister to others. Thank you, Lord, for this message today. It may be simple, but it can make a great difference, especially no dakam ti kangitingitan, Apo, iti problema. Dakkel, Apo, dito nga kalasag mi. Bless Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, diamang kami ti parabor mo kadakwada agasawa, ni Sandro, tuloy mo bendisyonan, Apo, ida. Adigito nga sasaom, adadang ano mapagbiyagan, kad agmature da pay, Apo Diyos iti pamati. Digiti amin nga men, tulungam idang agmature pay, Apo, tumibker, sa nga nalaka nga matwang, hanggang nalaka nga agsui, Apo Diyos king ka. Tudikat digitoy, may aplikar dati biyag dagat pumiksada, Apo, nga mangsarangat dagiti problema. Bless their wives, their families, their children. Salamat, Lord. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.